tu na hian Grand Vitara kan khalhna kan chuang he kan nia kan cross fok mai hei hi chan mari biak bul ania he Grand Vitara hianin EV mode anti in ka sia ko nge di EV anti EV mode nge electric mode ina kan meta chu 40 km/h 40 km/h aya chak lawa santan hian petrol hmang lo ni chu ri po ani lava engine riang ti po khani lawa electric hmang ani chuanin hei instrument cluster te po hinal to em head up display oma he chung finishing sim hi leather vetania hei automatic ania hei ventilated seat ang kha ani bokta nung than ti vel te po kha lo tur ngai ni a da on sinanga nunga hian hei nung le mal pui vela hena ran hit mem he ko check om ta hei seat cover po vo chi lo ani ventilated seat ania hei ran hit mem na ya hei chat fm na pakhat chu ani ya ten traffic jam a po automatic ania traffic jam a po ten kan tol zel mai ni brake kan thla kan tol zel mai ni chu kan thana ni ang event du te chuan in nexa thuam puya kole lu tok the ni tin ke po kon ka biak the renga nexa thuam puya po kale lu tok the ni pe hi khalchin tur om renga lei tur ro om reng lo ni mi hian in chu zo ve zela chu wang chuan in ngai event ma kha ngai em ani ti kha kan sei du ko ka heng instrument kami infotainment how we can save it same long ti zong kha ni ba se